Cuma memang pengaruh dari lino. Apalagi pun tahu di patolo-tolo manton di lima lah. Ante ka mata pusing pun ang madalagat tulad ng pasangin ito miro nanuka jala. Pasindurut toni duweko sa gancing nano. Ante tingnan mo pasinturo ikaw ka natasikam mo yung pagkapagapak. Ang patasikam man yung break. Ang kanang ito cara di ka lebih besar pasak daripada tiang. Maka tina ng berapa kelak berdepan iya kan akhirnya nuka ngomong nga kami ni talas ka ngapa talas ka kami susah na talas ka kung ikaw kapan susah tayo talas ka talas ka sa gamang apa niya para talas ka hindi ikaw di susah naka na susah milinus tas kayo mag-iniplan niya natin na doy kung ni susah ko yan kasi nag-break naman pero complete yan tutulungan toko nakanagaran di ba yung kamot nagtukang mga kasi nag-break mari-mari ko break yan kaya paano harus nakaman nyo pa ito nga na-reset kalau kita mau enak jalani hidup kalau pun Allah beri kita banyak rezeki jai-jai dalit ni gapa jai-jai belanja cedek ni gapa dan cedek tomo belanja pernah tena ningga padoe mari-mari tawa blank apa pun susah bagaimana pikiran-pikiran ibu ada yang susah tidak kalau begitu pulang dari pasar dia nak bintik di Paris banyak anak beli alhamdulillah banyak-banyak ada apa sih suamiku uang tidak ada masalah kan banyak ada apa suaminya dia tahu kenapa ya nonton menerima di basi bintik cek dia nabi tibasi ya tibasi cek dia nak belanja alhamdulillah kajet dia tahu jeruk ada apa buat suamiku tidak tuh jangan masalah tuh sedikit nak belanja tak sedikit memang tuh tidak apa suami orang dibawa ke situ dia nak bintik tapi teh situ trik amai di situ di situ tidak nak belanja karena tuh situ alhamdulillah kati naroon ng gapulit papa masalah dia tidak ada masalah tuh jaya nagapa nabintin tinatunya masalah cik ka nabintin tina masalah tinaya nabintin tinatunya masalah karena sama-sama tahu diri makanya ibu kukuhan niya kung nagkikulesan na nyawa na deta boya teya ki apalanjay iratiyan na paggapan na deta kasi nampin ka naman kapi di bapa ng anak na pila kaya lo pila ate kiringena niya kung ka na kasi ko tayo nung ano naman tinari talaga sa apa to talaga sa apa ika to deno taga petino na banyi napa na kule nanawa-nawa sikilaan mo mukhaan nito dahil nung timpakakan to remo kamanan to jijigan mo yung tabong remo yung buraket Kanjoy may akong turo na naman hanggang terus siya jadi yan ito kung nagigulay bagit pagkataka hindi dito siapa yung nagkapaday trongan naman nagigulay blend tanong benta naman kulibu alino dito mana nag-ahirap pa ko nalangasin ng rodilla kalino sugito ako makampuk kadalino dito iya kan pati aja cuma ditajak na babae nga nagagakay nga yang penting cukup gidoy ka nagkulan iban liyan itu paling-baji kubuang sekali pa apa-apa paling-baji anjir tinaya nangiran susah bantuan ka nagkulan ni gapat natin nga susah talas ka pas kami po natawa dyan kalan ka kenapa niyo model no hindi pusing ko sa itaw ni pilangnya ikodi-kodi na nun na nabalik yan ba ako kodi-kodi ka dito gina apa ba ano pa sa itaw ni pilangnya jay pusing akhirnya nukana mo balas talas pero kubalas sana talas ka tiyay talas ka susah ikaw ngira niya susah yan kalen ngapa ka mo punya kontak ka mag-model kasi ko kanan tumodel ka pa ano lo aja yang paling utama perasaan bisa bahagia tenang kinaya nangiran sus
kamu natanja iya rilino na pagtolo-tolo, iya kung nandiyo ng pangon. Ya kan? Karena kita tahu apa yang sebabnya pandang paganti. Napa sinapit kira niya na balik. Napaganti po aranya. Ay ito na tahu iro ko yaga. Katawa sa Lumoremo. Jadi ganti na paganti to supaya ganti iruaremo. Kanto ganti totoy. Karena yung may bilang ngeri tawang ka na ano te. Ano to paganti ibilang ngeri sa kano te nanto nagilig tujarat. Kani asin mo nga na tujarat te na paganti. Nakanana yung tutologi na paganti. Ako na itong paganti ibilang ngeri. Apa aja tolong? Ano ito? Paparang ito. Ikaw makamitin mo ka maanong yung tulong. Tulungan. Pinatiganan to. Kasi naroon bet ko na kami tulong. Nakakin na mo tulong. Pilangerimin na tulong. Kung natin ano doon pala ko. Sinampit na pa singarano. Iya, may malenggosin ko ka na tapa. Yo, lihat tulugan ko ring nape pa sinara. Eh kami naman dyan magpatulong-tulong. Pagtutulongin man dyan. Eh pilangeri. Ano pa yung ba't nito palantian nito lo? Paparang nito. Pauwal ka natin na ron direct nito lo. Ang pao. Ba't na meron pagtulong-tulong? Harus kami sesuai tuh. Kamu jangan paksakan di atas kemampuan. Memang dunia ini perlu dinikmati Pak. Artinya apa? Kita mau merasakan dan setelah merasakan betul-betul nikmat. Anda pun dirasakan ng palanggira Jesus sa katay nikmat rin. Gak kami natanan lumaki po na may ganyan. Ika ko nung tasimulang eh. Kung nanichinik pa yun na may nyor, si mo pilat-chila lang yun. Pwede na din chila. Pataan na pinas. Apa tapi? Setiap na pati baju na nagutak na ina. Tagal siapa na. Ganto na na. Kaya ito yung mga puro na tayo siapa na. Nakabalak na po na pas. Suno na sirup po pataan na baju. Lupa. Kasi napati na mga lunas. Alam mo kung nag-aayang pagtolo-tolo. Ikaw kami na. Hindi lang sampai banyak orang di pagtolo-tolo sama dunia. Wamal hayatud dunia illa mataul guru nelino mimante ay mingkate ay magpasalasa. Ketika kita tidak pintar memahami dunia, dapat tolo-tolo, dapat rajin. Ya, pero kung ang persoalan tanya masa bodoh, tena jangan kulay ka kalabas ngawa ko na nabitang kaya. Saat itu saja, yang penting nabitang pagkasiya. Itu saja. Katanya saya dahulukan apa yang bisa saya rasakan, bukan apa yang bisa dilihat oleh mata. Ya kan, pandangan mata bisa menipu, tapi apa yang dirasakan tidak akan bisa menipu. Betul sih, Pak. Tajam, ya juga tajam. Kita dapat tentu itu kan kan. Kenapa kita sini ya cocok, biar agak senang supaya kita merasa bahwa apa yang Allah berikan sesuatu yang nikmat, dan di balik itu pasti ada rasa syukur. Ika pun nasagin susah jadi gapa pun nani paparagi katena di boleh syukur dalam tagasan pasti kuna rin tadi dan Allah bunuh jadi orang selamat. Betul tidak?